Usazona sizobona ugogo Ndlozi isizukulu sakhe uNkululeko problem child ngwana wathwenya lo mntwana une problem mara ngokuthi size thina uyoqonda lo mntwana angene endleleni athanda angathandi by force by fire. All right, athi sibone wona asingene bafethu sibaboneni ne. Mina ngifikile ngibhalele ngokuthi uNkululeko uyangihlupha. Ubuya ebusuku sesimshayile manje ngabona ukuthi hayi yazi masiloku sibhezishana nomntwana soze simkhondeme yabona. Simenza ukuthi abe nenkani kakhulu. So ke ngacela ke umuntu oyewangifonela uPinki wanginikeza lolu sizo lolo. Ukuthi uze nabantu la for uNkululeko ubuya nasebusuku sikhulume naye kuyafana nje. Una 13 uqala ukungihlupha last year la makafunda ugrade kanje hamba kanjani la makafunda ugrade 7 waqala lapho ukuhamba ebusuku ayenzeni no last ngathi umkhulu wakhe makambuza ukuthi wayathanda ukuhamba ebusuku but mos no mama mohamba ebusuku. So akusimpendulo umntwana lo angali umama wakhe vele amadleba wekho. So ke akusumntwana ukuthi manje angaphikisana nomama ukuthi umama wenza so ngoba yena usezandleni zami ingako ngithi angizoyenza engifuna ukukwenza ngaye. Mina ngugogo kuNkululeko. uNkululeko ngimkhulisa ngesiza sokuthi umama wakhe unama-twins kumanje umama wakhe akawanakekeli akayenzini so bengihlala nabo la so manje uyikhethele nje ukuthi aphume ahamba ayohlala lezo lawani kamamkhulu yabona ukuthi azenzele yonke into ayifunayo ngoba mina ngiyamthayela yabo. uNkululeko ngathi mangifuna ikhadi lakhe kumama wakhe ngangibhalise khona enilona ngangibhalisile for ukudla ukuthi ngisupport yabo bangisupporta ke banginikeza ukudla and then ke ngathi mangifuna ikhadi lakhe ngathi ukuthi ikhadi lokumashonisa ngahamba ngayolanda kumashonisa ikhadi njengoba ke ayisezandleni zami kuNkululeko. Asibabona webhuti. Yeah. Sanibonani. Njani mama? Siyaphila kunjani? Siyaphila nathi. Siyaphila. Singabantu ababuye eMojalava. Yebo. Channel 157 ngwana wathwenya. Yebo. Ngegama mina nguIsrael Matseke Zulu. Uhamba noJiana umqondisi. Mama usibizile siyazi ukuthi usibizele inkinga yomntwana. Yebo. Yeah, so singahlala phansi usichazisele kahle ukuthi ufuna sikusize kanjani. Yebo baba singangena. Awuzwakhe. Siyabonga. Yeah. Umama ubani? Ngofikile Ndlozi. Ufikile Ndlozi. Yebo. All right mama siyabonga usamukele emzini wakho. Mama singamoshi isikhathi. Inkinga ziningi la eSouth Africa ezabantwana. Yebo. I-list asingene phezulu kwendaba. Yebo. Yini problem? Ngihlusha umntwana la. Ngimkhuza njalo ngokuhamba ebusuku nokungibuya ebusuku akafuna ukungimamela. Manje umalume wakhe lasibonami unokumkhuza end up esekamsha manje angithanda umntwana lo kashaywa njalo. Uyabona? Ngoba end up asekasidela kwayena umntwana ukuthi hayi ngiyazi ukuthi bazongishaya mangifika. Ngcono ngenza into so bengicela nje usizo ukuthi ngibe ngingisize kuye ukuthi abe nediscipline mhlambe mangasiyimi engimkhuzayo kokunye uzoba right yabo. So inkinga yakhe kuhamba ebusuku. Unokubuya ebusuku mkhuze nje ukuthi yekela ukuhamba ebusuku buya ngesikhathi esiright uhlala endle ngoba angithandi lokushaywa. So isikhathi esiright isikhathi bani? 6:06. 6:06. Okay. Umntwana onjani yena esikolweni performance besides ukuhamba ebusuku? Yena angimazi stratini ukuthi wenza njani ngoba kunabantu nje abanokcomplaina ngaye. And then kokunye ke i-first term le manje uyifelile nangimazi ukuthi uyifele kanjani. Okay, uyaqala ukufeyila. Uyaqala ukufeyila. Okay.
or sekaya change manje? Sekaya change manje uhambo lwakhe alihambayo ngoba ngihlale ngemkhuza ngithi angukufuna ukubangana ababi ngoba uzo end up wenza ubugebengu bazokushaya and ulimali ngoba ngikwazi ukuthi uhamba phi. Oh, angibuza mama. Mawuthi abangana bekho right. Kukhona nabanye abangani obona ukuthi yiba abangcono ukuthi ahambe nabo mhlawumbe ufuna ukumchuzela ukuthi akahambe nabo bani angahambi nabo bani. Cha angimchuzeli ukuthi ahambe nabo bani angahambi nabo bani. Uye ozosikhethela kodwa kubangani bakhe laba abanyana ukufika nabo ngiyenhlale nabo phansi ngibatshele ukuthi ningayenza into esone so ngoba namanje makabuye esikolweni unokudlala ngefoni yami yabo no last ke ngabhaca ifoni ukuthi bakhuluma ngendaba zokujola nani ngamtshela ngathi yabona mawuzobamba ifoni yami ukhulume ngendaba zomjolo sasemncane for ukujola into kumele ukuthi uattende into zesikolo ukube ngikhuluma ngefoni ngento zesikolo bengizo understand hayi indaba zomjolo sasebancane nikude kabi lapho. Mawuthi ubuya late ubuya ngabo sikhathi bani? Unokubuya ngabo 8 9. Sometimes mangimbuza ke ngoba ngapha kwabo babakhe kungaphenzansi mangimbuza athi ubuya kugogo wakhe ini mara nini Monday nini ngiyengafonela ugogo wakhe ngifuna yena wathi ugogo wakhe akamazi ngamtshela naye ngathi uphuma la endlini uthi yokugogo wakho ungayi kugogo wakho yabo ukuthi usizoxabana mina nawe ngoba phela okunye yikho lokho mama okubalekile ukuthi ni communicate wena nogogo wakhe engathi ingane ibuya gogo nawe uthokhe ubuya gogo uphinde uthi akabuyi gogo kodwa ubungamfonela nkosi phela ninamafoni kumele nibambisane vele ngomntwana yabona kulapho engimbhace khona ke ngamtshela ke naye ukuthi ngifonelile ugogo wakho ngokufuna ugogo wakho akakwazi for 2 days bongezi kuyi lapho hlelo uyakhona angiunderstand ukuthi usuku yapi uphi ubaba wakhe yena washona babakhe neni khona ubena ngakhe babakhe ebenala bo 22 23 nje lapho ngisho umntana wakho umzukulu bena ngake yena nini ingaleso sikhathi beneminyaka makashona babakhe awukhumbuli bela kubona 9 years 10 years bebunjani ubudlelwane bakhe nobaba nje bebe close kakhulu ngoba bebethi noma bekhuluma ngaye estradini babakho ini bekahitheka nje yabo. So esikolweni uperforma kahle besides ukuthi ufail the first term akaze wathola icomplain maybe ezinye izinto ama activities are wrong ayenzwa abafana cha bebengakangibiza esikolweni. Una how many years? Wenza 14 this year. Wenza 14 next month nje wenza 14 ehlanganisa ukhona la endlini asemthola esikhaleni. Khululeka namhlanje uzikhulumele ukuthi uhlushwa yini ne ukuthi kubangelwa yini ukuthi uhambe ebusuku. Umama ngithi ugogo lo uyazi ukuthi uma umntwana uhamba ebusuku kungaphelela kwenzakaleni uyayazi imihambo yomntwana le ezoyisa umntwana ebubini okanye endleleni le angeke azayithanda yena njengogogo. Yiko sila namhlanje usibizile ugogo wakho. So mawusibhekile wena namhlanje ngalokho esize ngakho ucabangani? Igama ngiNkululeko Ndlozi ngihlala eZulathuna. Igama la eKasi bangibiza ngopatapata. Nickname engaphiwa umkhulu. Njengoba ngibona bomaluma orange mengasho ukuthi bazeke mina ngicanga ukuthi bazeke umunye umuntu. Kanti bazeke yimi. Ngicanga ukuthi ngizongikhuza. Sizokukhuza ne? Uyafuna ukukhuzeka? Yebo. Into enhle ukukhuzeka. Uyangichaza ngoba uyayibona lento ukuthi no sizokukhuza. Yazi why sizokukhuza? Inkinga zicala kule age. Angithi you are 13 and you're turning 14. So inkinga zicala kule minyaka le. So ugogo usicelile ukuthi size la sizokucecesha sizokuqondisa uzoqonda so that mawukhula
ukhule kahle ube umntana oright kusezola la ngithi yazi izola inegama elibi ifana neAlexandra ifana nePitori bo-Atteridgeville bo-Soshanguve abantwana bakhona bezwa because of the environment. The environment it's very influential. Iyenza abantwana bangakhuli ama-drugs maningi la mhlambe nawe yazi i-drugs lilahlile la sazi abaningi nama-role model wenu ama-drug addict most of them. So it's not easy to survive i-environment efana nale kodwa anina choice. You are black kids. As black kids kulula ukuthi niwele emlilweni ifuture iphelele nje etrolini or ephakeni or ebridgini be-homeless and useless. So ngokuza kwethu nokuvuma kwakho kuyokusiza. So ithi sizwele kuwe ukuthi uhluleka kanjani ukuthi ungeze ngesikhathi endlini. Ngila bangani ngihamba nabo. Abangani ne? Yeah. Benzana abangani? Sisuke sidlala ebusuku. Ebusuku? Anidela ukudlala emini? Siyadela. Yini yenza ukuthi nidlale ebusuku emini akudlaleki? Siyadlala. Mana-ke wena Nkululeko nidlalaphi ebusuku? Ngidlala ngapha ngakugogo. Ngagogo? Yini le edlalwa ngapha ngagogo? Sisuke sidlala ibhola. Kuze kushawu 8? Hayi ebhola angayithemba ngingayithembi ukudlala ibhola ebusuku ngoba angimboni mina usestradini. Asikhulume nje iqiniso. Khona ibhola edlalwa kuze kushawu 8? Sinokudlala. Kuze kushawu 8? Hayibo. Udlala ibhola. Ugogo usuke nibona lapha ndlala ibhola? Cha ugogo uhlala endlini akaphumi. Mona usuke ndlala la ngaphandle? Kuleka ugogo ngithi usuke ekutshena isikhathi sokubuya endlini. Awusibheki isikhathi sokubuya endlini awunendaba nalokho okutshena ugogo. Ngendaba. Why ufailile-ke esikolweni kuyitheme yokuqala? Ekwabangani. Benzana abangani babamba incwadi ukuthi ungafundi. Babamba incwadi kaNkululeko ukuthi angafundi uNkululeko. Sikhulumisa. Isenamnyangeni. Uyabathanda laba bangani lapha benza into enhle? Cha. Okay Nkululeko wenza into wrong ukuthi ungabuya endlini ngesikhathi angithi wenza into wrong ukuthi ufail kodwa uyaqhubeka nabangani ba right. Mqondisi awuthi ke ngembuzo kokugcina ama-ori lomfana. Yeah. Ngitshela mfana wami ukhuluma iqiniso yeso ukhuluma iqiniso njengomuntu efa uyangizwa ngithini? Uyaphela mana Nkululeko ayithi ngifuna ukukusiza. Ngifuna ukukusiza ngithi so ngicela ukuthi ukhulume iqiniso uyabhema na? Malume. Uyabhema. Ubhema yini? Bhemani. Ichufu. Yini ichufu? I-vapor. I-vapor. Ichufu. Ngiqala ukuyibhema ngihamba nabangani bami. Besibuya ukuyodlala. Asibuya ukuyodlala uyaphethe ichufu. Manje bathi badaskive. Bese nami ngathatha ngabhema. Ngiqala lapho ke ukubhema i-vapor. Yeah, uyabona ke kucala lapho ke. That's the problem. Uyiyekele namhlanje. Yeah, singakutshela ngathi siyadlala. Asidlali. Yena ublame abangani bakhe yena angakusho lokho ngendlela asho ngakhona kodwa ke singamazi yena ukuthi yena kuye kuthini yabona uyozosikhethela kubangani bakhe ukuthi ukhetha bapha abangani bakhe aba right for yena nabangekho right for yena. Kuleko ufuna ungitshela ukuthi yonke into ozoyibona yenziwa abantu ufuna ukuyenza wena? Cha. Ubona ukuthi kuzokusiza lokho? Why ungaboneli kulabo abangayibhemi? Bonke abantu la ezola babheme i-vape. Why ungaboneli kulabo abangabhemi? Ubona ukubona abahlakaniphanga? Cha. Uyavuma ukuthi unecala? Yeah. Qondisi asingene ku discipline. Yeah. Simphanishe simshiye ngokudla lokhu ukuzomsuthisa forever and ever okuzomenza ukuthi angasaphinde ayicabange lento leyo ukusizeka kwakhe. Yeah. Hambe yogcoka amateki. Faka amateki mfana wami.
ya mina abafana bami bayaphekwa bonke bandlula la waphasa la uphasile forever and ever engethu yenze ne ya sizwana ngifuna ukuthi ube indoda ne ngathuki ne kuthi ubuye zola kusho next lokho ufuna uqina ufuna ukuthi ugijime uyabona kula makhamera la ngesivinini nima ngizoze ngutshele ngithi mana ngithi udlala nebhola wena uright ngifuna ukubona urana mawathi ngigcoka amateki ngifila right ngoba angibhemi kakhulu ngoba ngijwayele ukuzenza nasejimini lezi 6 was asi fomo 7 was ma 7 asi mangenza ama-exercise ebuhlungu bokuyile ama-frog jump uzophinda uhambe ebusuku ivaphu uzoyenze njani uyayiyeka ya ayikho right for wena ayikho right plus izokubulala isitandi yeba wozo hey izokubulala isifuba esikolweni uzokwenza njani uzokwenza kahle uzophinda ufeyila ngibona ngimi kanjani kuleko bekubuhlungu amathanga ngoba yilesi wayengingayikanga because of ngoba kumele ngiqede le training abangiphe yona manje ngifuna wenze ama-apologies nesithembiso kugogo ukuthi from namhlanje ukuya phambili uzosiphatha kanjani ukuxolisa nokuzikhomitha gogo ngiyaxolisa ngikho ngikenzeni ngikufila this time ngisho ukuthi ngiphinde ngikwenze lokho engikwenzayo ngiyeke ukubhema ngiyeke ukuhamba ebusuku ngixolisa gogo Uyaxolisa yena kwezintweni engimkhuza zona kodwa-ke ukuthi umntwana buye kufike lento leyo yokuthi ayenze lento engimkhuze ngayo ukuxolisa kwakhe ngijabulele kona ukuxolisa kwakhe and then abangani nabonye abayeke ngichuza abangani abaye ya no asingakhuluma amanga ngeke ubayeke abangani ukuthi sikufundise abangani ebanganini you draw the line abangani abafani abanye abangani bakho yilo ozokubulala kulabo awuhamba nabo manje omunye umngane uyokubhemisa ama-drugs omunye uyokujutha ukuthi niyotshontsha ni-end up enise-Sun City sesindlulile thina njengoba sibadala bathi indlela ibuzwa kwabaphambili angithi wena wazi usasomntwana yiko sila ngabe besowukhulile awuqualify for the program mawukhulile isikhathi sesikolo masesindlulile sisiza abantwana abasahlangana nesikolo abasawondlwa abazali abasasengaphansi kwesandla sabadlali so inhlanhla leyo ayikho endlula le thina asifani nani thina azange kwaba nomuntu ofana noma Orange owaza kimi ngisasemncane azonginika lamagama lawa thina sikunika wona azongenzisa lezi zinto lezi esikwenzisa zona so isibusiso esikhulu kuzophuma kuwe ukuthi usithatha njengeyinayi usithatha njengabobhari or usithatha njengama-celebrity kuzama-age wonder phakithi kwazama-celebrity ngama-camera bazozihlanyisa lapha hhayi mina ngumfana semzambia okwakho lokho hayi ngiyabonga kakhulu kuloko enifikile nakwenza ufundile nake isifundo ukuthi ungamameli kuba njani ebengaku-expectanga lokhu kwenzekile kodwa-ke ufundile kwayena ukuthi kanti kunzima kangaka ukukhuzwa abanye abantu ungakhuzwa umzali wakho indlela kamamakhe ekababakhe nje asiqale kwekababakhe yamphatha kabi ngoba nami ngiye ngafuni nje ukukhuluma ngaye kakhulu babakhe ngoba naye babakhe ukhule umuntu obhemayo kahle kahle so umama yakhe sengihlulekile kumama yakhe sengihlulekile naye uyambuza umama wakhe ukuthi mama mawungayekela utshwala kungaba njani njengoba asikhethela umama wakhe ukuthi ayohlala le ngaphandle angiyabi khona eduze kwami athi ngi-street too much ngoba ifuna ukwenza le ndlela lezinto azenzayo namanje ngimsorry nje ngoba ngathi makahamba wahamba nabantwana ama-twins lokho akungiphathi kahle ngoba angazi ukuthi makahambile ebusuku ayetshwaleni abantwana basala nobani ikuphatha kanjani indaba yokuthi ubabakho akasekho emhlabeni ngiphatha kabi uyamisa sengisho ukuthi uyamisa na ukummisa ukuthi uyawufisa ukuthi yazi maybe ubaba ngabe bekala khona into bekazongenzela zona i-relationship yakho nobabakho benjani
Ngisihlozi kakhulu. benihlozi ne so ithe makahamba waphatheka kanjani Ngaphatheka kahle. waphatheka kabi ne ya mamela ke mfanami impilo ke leyo ihamba kanjalo owazalwa isifazane owazalwa umuntu wesifazane akake uyophila isikhathi eside la emhlabeni uyawuphila abhubhe as long unegazi masekuhlaba uzwa ubuhlungu uzofa umuntu Olegnan belingiphatha kahle njengoba lisahlala la. Manje njengoba selihlala izolawana lisayenzi kahle. Ngoba lisehlala liyalize ngapha, liza ngapha malifuna something. Phela. Unless mina ngize kuwe. Smota Love Channel 157 ngwana wathwenya siyavala kula sivala khona siyahamba manje basimele na into engifuna ukuyisho ningafili deprived those who are born in the suburbs or those who are born in the rich families or those who are well maintained sicabanga ukuthi anama problem no me I know a child is a child. You might have a bigger problem in Sentin, or you might have a bigger problem in Horton, or in Bedford View, or in Waterval, or in Remsech, or Munyaka, or wherever. There's drugs problem. Abantwana beni baphema ama drugs, abantwana beni banikhiphelile ifam. Niyabasave ngimpepile for 9 months. Mara umpetho sibize sizomlungisa lo mntwana. Sizomnika inombolo umhabulo sizomhabulisa ukuthi impilo yini Ngifisa relationship nomama isebenze kahle njengoba bekasasebenza sihlale kahle nabantwana ngoba sometimes ngamasathali bekanokungishiya nabantwana ngingakhona nami ngiyodlala ibhola ngigada abantwana bakhe